aba bakakwatwa hari wa katanu rw'esande hwire kandi batwire mu nkoma hara Kanungu Police Station ahanyuma yo kuragirwa kwa Ministry y'ebyobwegyese. Okuchondoza nukoreka ngo aba bakagingirira ibihandiko kandi batwire ni barya sente za gavumenti ahagati y'emyaka 10 n'emyaka 20. Aba barebekeraho mu misho g'omuramuzi w'idara ryo kubanza muri Kanungu kandi n'ikigamba ngo bakagingirira barahazo kubaha emirimo okuruga mu Ministry y'ebyobwegyese batyo bazitwara mu mashomero ago barukukoreramu. Perezida w'abarukujunanwa Jonathan Bwaji okuruga mu Bwaji and Company Advocates yagezaho kushabira Kiseka mwesije hamwe na Happiness okwemererwa bitu ticyabasika. Zawede Okori hamwe na Senkayi baremwa kureta abo kubemerera. Omuramuzi Athanas Mukobi tiyabasa kwikiriza kushaba kw'abantu aba nuko kubasinduka mu cyome cya Kanungu Government Prison okusya 2017 byo 2011 mwaka ogwo. Gasha kwa Job Namanya.